रनाय 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय फाइनेलि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जाय आइजोफोरनि नामा दं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय। आसाम गभर्नमेन्टआ जाय आइजोफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नाम दं नोंथांमोननो रां होनो थाखाय मोनसे गोदान स्किम लन्च खालामबाय। बे स्किमनि मुङानो जाहैबाय मुख्यमन्त्री उद्यमिता अभियान। बे मुख्यमन्त्री उद्यमिता अभियाननि जोहै नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ बिजनेस मावनो फिसा फिसा खामानि दाउ अमा बोरमा बायदिसिना खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ 10 निफ्राय 50,000 लागि नोंथांनो फैसा होनो थांगासिनो दं। नैबे आसाम केबिनेटआ 7 जानुवारि खालि बेखौ पास खालामबाय। मोनसे बिग डिसिसन लादों नोंथांमोनखौ उद्यमिता खालामनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ। दिनैनि भिडिअ'आव जोङो बेखौनो नायगोन नोंथांमोना बे स्किमाव माबायदि एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि एप्लाइआ माब्ला जागोन आरो बेयाव नोंथाङा माबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगोन बेनि गासैबो डिटेल्सखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों जोङो नायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बेनि एप्लाइआ जागोन 16 जानुवारि। नोंथाङा बेखौ 16 जानुवारिनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव रोखायै लिरना होदों नोंथांनो आसाम गभर्नमेन्टआ गिबियावनो 10,000 नोंथांनो रां होगोन। बे 10,000खौ नोंथांनो लन हिसाबै होआ, नोंथांनो बेखौ होथारगोन। 10,000खौ नोंथाङा बेखौ गभर्नमेन्टनो हरफिननाङा। नोंथाङा बे 10,000जो नोंथाङा मोजाङै खामानि मावनानै जुदि देखायनो हायो अब्ला नोंथांनो आसाम गभर्नमेन्टआ 25,000 बेखिनि रांखौ नोंथांनो आसाम गभर्नमेन्टआ होगोन। नोंथांनो बेखौ लन हिसाबै होगोन, नोंथांनो बेखौ होथारा, नाथाय नोंथांनो नैबे 10,000खौ नोंथांनो होथारगोन आसाम गभर्नमेन्टआ। नोंथाङा बेखौ होफिननाङा, नाथाय नोंथाङा नैबेखौ 25,000खौ नोंथांनो लन हिसाबै होगोन। नाथाय बेयावबो आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांनो बे सुतखौ आसाम गभर्नमेन्टआनो सुख'गोन। बेखौ सुख'नो थाखाय नोंथांनो 12,500 बेखिनि रांखौ नोंथांनो साबसिडि बेयाव 50% साबसिडि नोंथांनो होबावनाय जागोन। नोंथांनो नैबे 25,000 फैसा होनानै नोंथाङा बेयाव लाब लानो थाखाय नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजो जानांगोन आरो नोंथाङा लन डिफल्टार। नोंथाङा लन लानानै माबाफोर लन लानानै सुख'वाखैब्ला नोंथाङा बेयाव लन मोननो एसे प्रब्लेम जानो हागौ आरो नोंथाङा DBT कानेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनो नांगोन। नोंथाङा बेयाव रोखायै लिरना होदों जोङो बेनि फुल डिटेल्सखौ बे बाथ्राखौ सोर बुंदों जोङो बेनि फुल डिटेल्सखौ गिबियावनो नायग्रोना लादिनि, बेनि उनाव जोङो बाकी डिटेल्सखौ जोङो नायबावगोन। मुख्यमন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা নতুন আঁচনি, যি আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক ব্যক্তিগতভাৱে ব্যৱসায় উন্নতিকৰণৰ কাৰণে এক আঁচনি অনাৰ কথা ইতিমধ্যে আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ। সেই ঘোষণা অনুযায়ী আজিৰ কেবিনেটে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা অভিযান নামেৰে এখন আঁচনি আনে আৰু ইয়াৰ গাইডলাইনসমূহ ঠিক কৰে। এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা অভিযানৰ জৰিয়তে আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক তেখেতসকলৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি বা যাৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি আগবঢ়াই নিব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ কাৰণে প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁলোকক 10,000 টকা অনুদান দিয়াৰ কথা কোৱা হয়। তাৰ পিছত যিসকলে এই 10,000 টকা সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব তেখেতসকলক ছেকেণ্ড ফেজত 25,000 টকাৰ লোন দিয়াৰ কথা আঁচনিত উল্লেখ থাকে আৰু এই লোনৰ 50% 12,500 টকা ৰাজসাহায্য হিচাপে পাব। তাৰ পিছত সেই 25,000 টকা যিসকলে সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁৰ ব্যৱসায়টো আগবঢ়াই লৈ যায় তেখেতসকলক তৃতীয় পৰ্যায়ত 50,000 টকা আৰু এই 50,000 টকাৰ যিটো সুতৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট সাবভেনশ্যন বুলি কোৱা হয়, সুতটো মাফটোক আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা সাহায্য হিচাপে দিয়া হ'ব। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত থকা যিসমূহ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে, আত্মসহায়ক গোট আছে, এই আত্মসহায়ক গোটত প্ৰায় 39 লাখ মহিলা ইয়াত আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য হিচাপে আছে। এই 39 লাখ মহিলাৰ কাৰণে এই আঁচনিখন অনা হৈছে।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা অভিযান এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা অভিযানৰ জৰিয়তে প্ৰথম পৰ্যায়ত এই মহিলাসকলে 10,000 টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিব তাৰ এই 10,000 টকা তেওঁলোকে গ্ৰেণ্ট হিচাপে ৰাজসাহায্য হিচাপে পাব তাৰ পিছত তেখেতসকলে ব্যৱসায়টো ভালদৰে কৰি নিলে আগবঢ়াই নিলে আকৌ 25,000 টকা বেংকৰ পৰা লোন হিচাপে পাব তাৰ 50% 12,500 টকা ৰাজসাহায্য হিচাপে অসম চৰকাৰে দিব আৰু তাৰ পিছত তেওঁ ব্যৱসায়টো আৰু আগবঢ়াই নিয়াৰ লগে লগে থাৰ্ড ইনষ্টলমেন্ট 50,000 টকা পাব য'ত ইন্টাৰেষ্ট সাবভেঞ্চন বা তেওঁলোকৰ খুটৰ যেটো মাপ খুটটো মাপ কৰি দিয়া হ'ব গতিকে এই ধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা অভিযানৰ জৰিয়তে আজিৰ এই এটা নতুন মহিলাসকলক আগবঢ়াই নিয়া নাৰী সবলীকৰণ আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক আগুৱাই নিয়াৰ এক সুন্দৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ল যি অভিযান অহা 16 জানুৱাৰীৰ পৰা ইয়াৰ পত্ৰ দিয়া হ'ব 16 জানুৱাৰীৰ পৰা মহিলাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এক মাহৰ কাৰণে এই প্ৰপত্ৰ দিয়া হ'ব এক মাহ তেওঁলোকে আবেদন কৰিব আৰু 16 জানুৱাৰীৰ পৰা এই প্ৰপত্ৰ পাব আৰু 16 জানুৱাৰীৰ পৰা আবেদন আৰম্ভ হ'ব তাৰ এই গোটেই ব্যৱস্থাটোত যি বাছনি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব ইয়াত প্ৰতিখন জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী তাত অধ্যক্ষ হিচাপে সভাপতি হিচাপে থাকিব আৰু আয়ুক্ত ডাঙৰীয়া ইয়াৰ মেম্বাৰ সেক্ৰেটাৰী হিচাপে থাকিব গতিকে আজিৰ এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা অভিযানে নিশ্চয়কৈ অসমৰ নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখি दानिया जोङो बे स्किमनि सायाव जोङो गुवारै मिथिना मोनबाय नोंथाङा बेखौ 16 जानुवारिनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन बेनि एप्लाइ प्रसेसा जायोब्ला आङो बेनि एप्लाइ प्रसेसखौ देखायगोन नोंथांमोना गावबा गावनि बेंक एकाउन्टखौ चेक बानायबानो जाबाय नोंथाङा डिबिटि लिंक खालामदोंना खालामाखै आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक दंना गैया नोंथाङा जुदि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक गैया अब्ला नोंथाङा बे रांखौ मोननाय नङा आरो नोंथाङा नैबेयाव लिरनाय दङ नोंथाङा जुदि लन लानानै सुखुवाखैब्ला लन डिफल्टारबा नोंथाङा बेयाव लन मोननो प्रब्लेम जानो हागौ नोंथाङा बेखौ नायबानो जाबाय चेक बानायबानो जाबाय आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नोंथाङा नाम दंना गैया नोंथाङा बेखौ अनलाइन चेक बानायनो हायो आङो बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायखांबाय नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै गावबा गावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नाम दंना गैया बेखौ चेक खालामना लाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिनो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ